You're fighting for the money. You're fighting for our life. mwe muri kurwana kugira ngo mubone amafaranga, twe turarwanirira ubuzima bwacu. Mwihute, 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 ni mwihute. Abaturage ubu bameze neza. Twikiduraje inshinga ni umutekano wa. Turi igisirikare cy'abaturage. Turahirimbanira umutekano n'amahoro by'abaturage. Twikiduraje inshinga n'umutekano. Itwambura ntidufata ku ngufu. Umutekano n'amahoro nicyo kintu cyonyine turwanira muri rusange. La paix maintenant totale. Hashize imyaka itari mike umutwe wa 23 ugarukaho cyane kandi ugashinjwa guhungabanya umutekano w'Uburasirazuba bwa Kongo, ibintu bimaze igihe kitari gito bikagendana no kuba uyu mutwe warabarijwe mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igihe kirekire. Ibi byaje gufata indi ntera mu cyumweru gitambutse ubwo uyu mutwe wagabaga igitero karabutaka ku ngabo za Kongo FARDC, byaje gutuma umutwe wigarura uduce tumwe na tumwe tw'iki gihugu nk'umujyi ukomeye wa Goma. M23 izo kugira indwanyi zikakaye kandi zatojwe bakaba bahanga ku rugamba ndetse no kumenya gutegura intambara ku buryo bugezweho bwiganjemo ikoranabuhanga. Uyu mutwe ufite abasirikare bakomeye kandi bafite ubumenyi buhambaye, ibintu bakomora ku bayobozi babo nabo bafite ububasha budasanzwe bugaragarira ku mapeti aba bagabo babonana ku ntugu zabo. Uramutse ugiye kuvuga ku bayobozi bakuru umutwe wa M23 bipfe bipfuke ntiwaca ku ruhande, izina rikunda kugarukaho cyane muri uyu mutwe wa M23 ari iryo Lieutenant Colonel Willy Ngoma, umuvugizi mu bya gisirikare akaba n'umusirikare ukomeye muri uyu mutwe wa M23 wakunze kugaragara ku bitangazamakuru bitandukanye byaba byo mu karere ndetse n'ibindi mpuzamahanga. Hagaragara ubwo yabwiraga abanyamahanga ko icyo abo banyamahanga barwanira kidashobora gutsinda icyo M23 irwanira. Ati You're fighting for the money. You're fighting for our life. mwe muri kurwana kugira ngo mubone amafaranga, twe turarwanirira ubuzima bwacu. Willy Ngoma yongeye gusakara ku bitangazamakuru mpuzamahanga ubwo yashushubikanyaga abacancuro b'abanyamahanga biganjemo abanyaromaniya bari baraje gutera inkunga y'igisirikare cya leta mu ntambara cyari gihanganyemo nyine n'uyu mutwe wa M23. Mwihute, 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 ni mwihute. Uretse ibyo kandi Willy Ngoma yasobanuriye isi neza icyo barwanira, avuga ko ari umutekano w'abaturage ndetse n'iterambere ryabo. Umva ko avuga. Abaturage ubu bameze neza. Twikiduraje inshinga ni umutekano wa. Turi igisirikare cy'abaturage. Turahirimbanira umutekano n'amahoro by'abaturage. Twikiduraje inshinga n'umutekano. Itwambura ntidufata ku ngufu. Umutekano n'amahoro nicyo kintu cyonyine turwanira muri rusange. La paix maintenant totale. Uyu munsi reka tuwe ariwe twiganiriraho kuko nyine uretse igikundiro ubuhanga ubunararibonye hari n'ibindi byinshi yibitseho. Ariko se ubuzima bwe bw'ibanga haba ku muryango we ndetse n'ibindi hari icyo biziho? Ibyo byose hamwe n'ibindi byinshi wibaza kuri Willy Ngoma byose nabigukusanyirije muri iki kiganiro. Icyo nkusaba ni ugutera agatebo tukiganirira maze ugakora subscribe kugira ngo ujye uryoherwa n'ibiganiro ntawema kugutegurira. Njyewe nitwa Eric Rukundo Sage Direct. Si byose amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi nza tuganira kuri channel. Herek ubwo naguhaye ikaze. Uzamubona kenshi mu biganiro byose akora aba yisekera, niyo yaba ari ku rugamba ntuzamubona yarakaye. Uyu kandi higeze gusubiza umunyamakuru wa Sky News hatoya mushiki wanjye ntabwo dufashwa n'u Rwanda. Hoya rwose turabakongomani, turi ingabo z'abakongomani zirwanira uburenganzira bwacu, ntabwo u Rwanda rudufasha. Hoya rwose mushiki wanjye. Uyu mugabo nta munsi n'umwe uzamubona ari ku rugamba yarakaye, hari nabyo bituma benshi bibaza niba koko
uyu mugabo aba ari ku rugamba benshi bikabacanga. Amazina ye yitwa ni Lieutenant Colonel Willy Ngoma, muvugizi mukuru mu bya gisirikare wa M23. Ubu kandi wasanga ujya wibaza niba uyu mugabo agira umuryango. Uyu mugabo ukundwa n'abanyamakuru kubera ukuntu atagorana mu gusubiza, niwe ngiye kukubwira amateka ye yose n'ubuzima bwe, nkubwira akantu ku kandi kuva avutse kugeza uyu munsi. Kubera uburyo bahora mu ntambara no mu mashyamba bagashyira imbere cyane ibyo barwanira, izi nyeshyamba za M23 ndetse n'abayobozi bazo hakunda kwibazwa niba barwanyi bagira imiryango. Amakuru amwe avuga ko bamwe muri aba hari ababaye mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC bafite imiryango yabo kandi ko kirahari, gusa nta muntu uzahiba bitewe n'umutekano wayo. Ibi kandi byongera kuko babahora mu ntambara, bikaba bisobanuye ko bigoye kumenya aho imiryango yabo yabiherereye. Gusa amakuru azwi neza nuko bamwe muri aba bafite imiryango bakaba bafite abana n'abagore, gusa ntabwo bajya babagaragaza mu itangazamakuru cyangwa se nyine ku karubanda. Uyu munsi rero ngiye kukubwira kuri Lieutenant Colonel Willy Ngoma, muvugizi mukuru mu bya gisirikare w'umutwe wa M23 ukora mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, urwanira ukanaharanira uburenganzira bw'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda by'umwihariko abatutsi, ariko kandi ukanaharanira uburenganzira bw'abanyekongo muri rusange no kugarura umutekano mu gihugu cyabo, dore ko bagiye bameneshwa mu bihe bitandukanye bakagirwa impunzi hanze y'igihugu cyabo. Tugendeye ku binyamakuru byinshi mpuzamahanga byagiye byandika kuri Lieutenant Colonel Willy Ngoma, byanditse ko yavukiye mu burasirazuba bwa Kongo, akaba yaravutse mu mwaka w'1974, akaba ari umwana wa gatatu mu muryango w'abana barindwi. Nyuma y'urupfu rwa se mu 1986, Willy Ngoma yimukiye ikiwanja muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba yarize amashuri abanza muri Camp Ebeya muri Ngungu, akomeza yisumbuye mu bijyanye n'imibereho rusange ndetse yiga amateka muri ICP muri Mbanza muri Ngungu. Nyuma yo kurangiza amashuri yabaye umwarimu mu by'amateka, maze nyuma yaho muri 2012 Willy Ngoma yinjira mu gisirikare cya M23, aho yabaye umusirikare wa Sultan Makenga, umwe mu bayobozi bakuru uyu mutwe. Uyu kubera imyitwarire ye myiza ndetse n'ubuhanga atahwemye kugaragaza, yazamutse mu ntera kugeza agizwe umuvugizi wa M23 ku rwego rwa gisirikare nk'uko ikinyamakuru Ijabonet kibitangaza. Mu ntangiriro za 2024 Willy Ngoma yazamutse mu mapeti maze agirwa Lieutenant Colonel, ahabwa inshingano zo guhangana n'igitutu cy'igisirikare cya leta ya FARDC, by'umwihariko binyuze mu itangazamakuru muri propaganda za leta ya Kongo, zaba izakorerwaga imbere mu gihugu cya Kongo ndetse no hanze yacyo, nko mu bihugu bya SADC byagaragaye bitera ingabo mu bitugu iki gihugu, haba mu by'igisirikare ndetse n'itangazamakuru. Izi nshingano zikomeye yahawe n'uyu mutwe nizo zatumye agaragara cyane mu itangazamakuru avuga byinshi ku mutwe w'23. Mu ntangiriro za 2024 akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kamufatiye ibihano kamushinja kugira uruhare mu bikorwa by'ihohotera n'ibyaha by'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Ibihano byahise bigira ingaruka mu buryo bw'ako kanya, zirimo guhagarikwa kw'imitungo ye yose mu bihugu bikomeye no gukumirwa mu ngendo mpuzamahanga. Gusa ibi byose ntibyigeze bimuca intege ku rugamba, dore ko hari n'igihe yigeze kugaragara avuga ko n'ubundi atateganyaga kujya muri ibyo bihugu. Uyu mugabo yakunze kugaragara avuga ku mutwe mu 23 urwanira ukishyura ukizana ndetse n'uburenganzira bw'abanyagihugu mu gihugu cyabo, bityo rero bigoye ko hari wazabitambika. Mu buzima bwe bwite busanzwe rero, Lieutenant Colonel Willy Ngoma ni umugabo ufite umugore n'abana bane, gusa nyine ababa hafi ye ngazwiho gukunda umuryango we cyane no kugira uruhare rukomeye ku bana be. Gusa nyine inshingano za gisirikare ngo zikaba zitamwemera kwita ku muryango we neza. Lieutenant Colonel Willy Ngoma mbere yuko yinjira muri M23 yabanje kuba umusirikare wa FARDC, igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gusa nta nyandiko igaragaza ipeti yari afite muri iki gisirikare. Ubwo nateguraga iki kiganiro hari andi makuru nabonye avuga ko yigeze kuba mu mutwe w'abasirikare wari ushinzwe kurinda papa wa Felix Antoine Tshisekedi Chirombo, nubwo nyine uyu munsi yageze ku butegetsi akabigarama, dore ko mu bihe byatambutse bamwe mu bari muri uyu mutwe bakoranaga nawe ndetse nase. Ibi byashimangiwe na General Sultan Makenga uyobora umutwe w'ingabo za M23, wavuze ko ibyo barwanira Felix Tshisekedi byumva neza, dore ko mbere ko atangira kwiyamamariza kujya ku butegetsi bavugaga rumwe, ndetse yarabasezeranyije ko naramuka atsinze amatora akaba perezida wa Kongo azabafata nyine nk'abanyekongo bose, akanagira uruhare mu gushyira mu bikorwa amasezerano yasinywe n'uyu mutwe ndetse na leta ya Kongo. Lieutenant Colonel Willy Ngoma aherutse kugaragara mu mashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga yahuje urugwiro n'abanyamakuru bo mu Rwanda ndetse n'abandi b'ibitangazamakuru mpuzamahanga bari gutembera mu mujyi wa Goma, ababwira ko hari umutekano ndetse akanyuzamo akanifotozanya n'abanyekongo batuye muri Goma. Uyu kandi yagiye agaragaza kenshi mu nshingano ze
uburyo FARDC iri kugenda itsindwa maze ibikoresho byayo bihambaye bikigarurwa n'uyu mutwe, ibintu byambaraga ishingiro. Amakuru avuga ko u Rwanda ariko rutera inkunga umutwe M23 mu gihe abawugize barimo na Willy Ngoma nyine bavuga ko FARDC ubwayo hariho umuterankunga mukuru w'uyu mutwe, dore ko iyo barwanye abasirikare ba leta bati intwaro bakirukanye. Willy Ngoma yatangaje ko iyo myitwarire y'igisirikare cya FARDC ikomoka ku kuba nta mpamvu ifatika abasirikare babarwanira, bikiyongera kuko M23 nyine ngo ifite impamvu ikomeye kandi yumvikana yo kurwana. Benshi mu bakunze gukurikiranira hafi ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko intambara y'umutwe M23 hanganyemo na leta, biganjemo abanyamakuru bagiye bagaragaza kenshi ko bishimira cyane uburyo Willy Ngoma atangamo amakuru n'uburyo yisanzura ku banyamakuru ndetse n'abaturage muri rusange. Ngayo nguko umuvugizi mu bya gisirikare M23 wakunze kugaragara kenshi imbere ya za kamera ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye avugira byinshi ku mpamvu uyu mutwe urimo urarwana mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Njye nitwa Eric Rukundo, Sage Direct. Si byose amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi zo tuganira kuri channel. Niba wanyuzwe kora subscribe tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Naho butaha.